igitenge candare gikore ku gitsi muyo necangoye muyo baraguhenze muyo mugabo wawe muyo ngo afise iduka hewe mw'isoko imwaro hewe kenyera igitenge candare keza uraboneza murahaneza soko wari wicaye ko wicaye hanze igihe wangereye cyane kwiyumvira akayaga nyine nabyo ibaze ko nandi kumushaka mu nzu nkanamubura nacenurutse gusura baba banyi ba hano yego bameze neza bameze neza ngo ndabaramutse baragumye baragumye n'ukuri kwa Mungu bambwiye ngo ndabatashe bameze neza usanze bameze neza bose bameze neza yego ndabibutse narandareba abaturanyi bacu hari ikisaka nimwari mwumvise inkoko zaraye ziramota mu nzu batetse inkoko namba bayikuye hehe ahubwo noneho banza baguze n'umuceri umuhumura we mbega umuceri wawumvise nawe mbega umuceri nyagasani uzi ko nagiye numva none umutima uvuye mu nkono yawo baguze umuceri n'umura none nk'iminsi bari kurya neza sinzi ahantu bibyo ari hehe bashobora bivye hehe ntabwo bajya gufunga kaci nijoro birashoboka none se abantu birirwa baryamye nta kazi bagira ntibakora cyane kuzanika neza amakuru tukayatoza neza noneho rero bazanye agacupa k'amavuta k'akaritiro baje bakikoreye ku mutwe namba bagira batwereke yuko baguze amavuta bagira ngo bari kwamamaza uruganda uzi ko basigaye bagura n'ikiro cy'umunyu ntabwo bazongera kugura ibiryo nimba baraguze litiro y'amavuta bararara bawurunze bose bakagura n'ikiro cy'umunyu nibyo baramara iminsi barya nubwo cyakoze twigendere mu nzu ka Nyirafuku batugendaho bareba ibyo twariye bareba uko twavoma mbese ibintu byose baba batugendaho undi buriya gushaka hirya umubyeyi turarya neza bikababaza twakwambara neza bikababaza ariko ntacyo bazatujyana ngo bateze kuzana ni hahandi ntandi habo ujya afite ikibazo niba uvomye ngo uvomye nabi wagize ariko ugiye guhisha ibindi ntabwo narishinja yesu we nukuri none ko ndabasunda baramukije nawe uyu muceri ko ese bavuga ngo turye imiceri idahumura terekano twirire ese mbona amafaranga kandi mutugenda amakuru genda babaza zango ko zagiye bavuga umuceri wonyene zango ko zagiye ariko tede nkubaze wansobanurira isi ihohoterwa ni ihohoterwa uyu ni wa muceri uhumura uyurya abantu bakeya muri iyi Kigali ko nta kazi mugira mwirirwa muryamye uyu muceri mwawukuye erega n'igishyimbo birabareba twebwe dukora amafaranga murahazi baragira umuturanyi aza kuvuga ko yabuze inkoko yiwe cyakoze imana yanjye musanze inkoko turimo kurya zaraye zihumura zaraye ziramota mu nzu y'iwanyu ese twebwe aho dukura hose murahazi dushaka yiki akazi s'abantu bose barya kubera ko bakora uretse kubesha wumva nga yewe mfite mukuru wanjye ubi Burayi nimba nyereza amafaranga rero ntabwo ibyo bareba tere tuvugisha ukuri wirirwa nga jese nduye nga namana nawe turabonana umunsi ku wundi uyu wewe narumye uyu muceri mwaguze amafaranga mu bahitazi wabo mugabo mwari umunsi sasa aha mufungiranye mwiki muri nyuma y'urugo rw'iwanyu bari bamaze umwaka batari inzu yacu usanga bareba ariko barariye sasi ibisera byo birimo none nabonye icyo kurya we nawe twoja mu bucamanza aho bigeze ngewe
kwicara natera intebe mwabonye batuveje cyangwa bagenda muri Imana Bebe, dushaka mwariye sasi uretse ndibutse ejo bundi wabonye ko baguze amavuta bakaza bameze gutya bayikure ku mutwe n'ikiro cy'umunyu bari kwamamaza yuko bafise uruganda mbibarize ko mwaguze ikiro cy'umunyu mukagura litiro y'amavuta ubu muracyarya ibiryo reka noneho tubemeze tuzagura litiro 5 ejo ubu noneho zo muzajya muzinywa muzahita muzaba muhari muzahita mubona yuko muhari ngo murebe amavuta nakunda none baje kugira ngo batwereke bicara hanze ngo baje kurira umuco barafunga imana mwatetse umuceri iteka mbabwire mujye muza ngo tubagaburira baravuga ngo ubundi turira tubaye ibibakwiriye baravuga ngo oya je kibazo turabashije zirya nyama ko mutazisohoye ngo muzirye baravuga ngo Yesu aragabura amabinga akaba amatama ababo noneho arababyimbagana icyo dutetse barakimenya icyo twambaye barakimenya ubu si ni ikintu muhora mwumviriza mwavuye ku birayi bya buri munsi none bageze ku mushyi aticara ngwino nabona inzara yakwiye nabona inzara yakwishe mucana abana mutahiza kubicara nariyeho ndi kumva yuko ari wa muceri uhenda mwawukuye itajya kukuzanira ikiyeri mwereke yuko mvuye kunywa ntabwo nyumvise nza ndarinde niwe nyumvise nza ndahogoza jewe burayi bari bari mu burayi ako kantu w'iburayi ndafise inyota y'iwawe bana bamuze tugende murye izo nyama aho mwatinye kuzirya kubera ko turi ngaha umugore n'abana be turi kwirira umutanzaniya barya kigori bahagurutse bahagaze turazana amavuta bakabararira ngo turaguze n'ikiro cy'umunyu we twazanye litiro ejo nzabazana litiro 5 bihorera ari nkwemeze nzana za firiti inyama ubundi bapfe turya ko tudakora ariko baranaduhose ese umuntu azajya ngo yayiriye abantu bose barya uko bakoze ntabwo ibi bintu ngiye sinari Kigali reka turi i Kigali ni ngombwa se umuntu wese ngo yirirwe yiyuha ko yayirirwa agira gute mbabarira